Ma le nganga lofa ma le loto maulalo te whata lofa ma pa whailo ai atoe le pa ia man malu fo I o pa anga pe lenga fo I o le nei podcast mo I la tau fo I o so swani ma losi pe maua wanoa ma fia fo I whalongolong whafonga mai I ni mta upu fo I o tal noa toa fo I lunga o le tato video o podcast ale Island and Iron a Veteran's Take o whea lava le tu o le kilope lo e alalai Paftai a lo maua pe le nai tu o le vaile whamanianga le soifua malo lo ina le ola martino malosi le ngata I si o tatu atunu I Samoa tuto tasi o le malo le Amerika Samoa ia tutuila manua ia whaapea foi po whea lava le larolangi o lo au maua I foi ma ia alum whanau o le tunu tupu mai ono suenga manuia foi mo lumanai o ainga o nuu malarfanga ia maise foi e kalesia male malo Samoa le au te whapea tuai tato e siwile inga malwhaftai te a whai o iai pēr whamanianga o le soifua malo loina le nai tu o le vai a walo o whapena foi le nei tu io o vai foi lo iai lava nisi foi o wompe lenga o foi tu lango ngase ia ai leo se me whano polo ine foi ia foi nisi tu langa foi o na malanga o wala uma pa ia maliu mo le oti ia tau no whapea atu whamana whana le anganga o le ngang pa ia te autou I ona o wala uma pa ia le tuai tono a inga no umala whanga o le nei aso ma le nei afi o le a le ai ni tala tele tātou tio ngai ai ai au te le iai ma se mawhawhau o te whaia tuina se tala e winga I le nei mea o le au tala noa tuai me mua o te fia tala noa tu I le World Cup po le lolangi o le whangatam o le soka o lea o lo whaia nei te tono o le malo Amerika whea fo le tūlanga o iai nisi fo I o au tau te FIFA fonga fo iai pe o na iai New Zealand ma Australia mai se fo I nei Amerika mo I la tau fo I o lo tau mawhai na malama fo I mai sa mātua nei Amerika ma sila fia fo I ma fia mata fo I lea whaangata mo le soka a wā e ui lawa I le tele o ta alonga ma whaangata ma fo I o le larolangi atoa ai pese I o le ta alonga le wasili numeratas I le larolangi atoa I le ngata I atunu e au wai a o ta ngata fo I sili o na fia iai tusa mai ma le o le tolu se fulu venue I lo whaangai to tonu nei o Amerika e whaatau nuu o ele nei wha moe I ma o atusa pe koe ki kia maasinga a koe alu aile le nei tawanga ma o lo iai foi nisi o tala matang o fie foi o lo pasala lau solo foi e winga foi ia I lātou o e malanga mai ia tunu I whafo tu tonu o Amerika na ia lātou mai moina ma tapo ia au o lātou atunu pe o le saunoanga na sa fai le kapiteni o le au Argentina le li o Lionel Messi fai mai this is not just only a team we're not bringing only a team but we're bringing Argentina o no winga o le na se au fa pe na wana se au ai wala tu mai le malo ma le tunu ato I le fa ngata e tai pei fo yo tātou I Samoa pe masi il tātou manu Samoa masi il tātou tō Samoa
ia na fa ta'uina o le aua tamaita'i lakapi ia e fa'apena fo'i e tusa o i latou ua fai latou ma representatives o latou fo'i ua fai masui o le atunuu e fa'ailoa atu ai le atunuu i tauaga o le lalolagi au i nei la e tele lava ni a o onga ua teleina maua ai i te tonu o le taimi nei o le mea sili au na o maofa mai ai le tolu se fulu mon tupu ia venues ia lo whaonga i tonu o Amerika. A so o se venue lapa o so o se stadium lava lo whaonga e pei lava o la e whai te tonu o atunu ia ta alo ai tonu venue ia. Le le winga lau tala. Wa tumza sai. O le o masalo po se venue pito silio na maulalo le a fo le ina foa mata i te tonu o se stadium o le onos fulbo mtupu afe. A o le tele o stadium le ia o le valu se fulu a ngai lunga se lau mo mtupu afe. Le fa ingo tangata ma fai o na ofi ai te tonu. Ile pei o na utou sila fia o le ka alonga o le soka. Ele se ta alonga tele e fia i ai tangata Amerika pe wa amata lava le tupu ai e tai pei fo i o le lakapi o le union le fo amata i a le liki ai o le taimi nei wa amata fo i ona fia i ai tangata o le soka fo wa fai fo i a le liki i ngei i tono o le United States of America ai le tai ona tutusa ma Europa ma South America ma tunu ia le ngata i molmole awai o tangata a o le tā leni fo i o tangata o lo tā alo ai a whaonga ina i au tai tasiri nei. O le mea la e maofa i tele le loto. A wasa i ese fefina wa inga ina ua waitaimi sa whai ese le fonu tanga fo i le al FIFA ma wa whapea ona man malo i United States e whai a i le a fo i le World Cup le nei, le tau sanga nei. Tele i la tau sa le fia wha mai e le me whai e lunga i skeke. Wa le kea i lunga i stete wa e le o se ta alonga a le United States, a Amerika le ta alonga. Ai alme o tupu nei. Wo mai le lalo langi a toa malato wa aia. Malato i le whaingo fio mea umaya. O Los Angeles, o Houston, Texas, Dallas, Texas, o Boston, New York, or just to name a few, venues, Chicago, Illinois, me o lo fai ai le sala lau solo ai il tauanga nei. O le mea sili ona tau i le tele o i lato. Na malanga mai ma le mautonu o no tala e whaalongo i lato e winga ia Amerika. Whaapea i o Amerika se o ngaka sili o whamau. Kanga ele oni tangata ele fia socialize pe ele fi whaamasani tangata mtulanga mwhapena. Ona sa o ila i o le tala le tasi o fans sa ia mai lungo le YouTube whaapea. If you hate America, listen to the news. A whai e ke le fia ia Amerika. Ko anga e whaangolongo i au penga ta whailangi i tala lato te tuina atu. But if you love America, pay a trip to come to America. O le mea la nena tasi na o ngā tele lava ia Amerika o le World Cup lea. O te le mai loa pena whai momo se World Cup ina. Ia pe ia World Stai mi momo le i lau i loa. I le tusai ma le limas fulm tuptau sanga talu ono iai
no foi nei Amerika. A wā o mai nei tangata malato wawai. Ma kwa ese le mea le e iai nei a. O te le whai atuina ni image po ni video ma tūlang whapena o ke whai keke tūla fono ale YouTube. Ai atou ngā solo I lunga le YouTube, ngā kliki lava I lunga o le World Cup I tono le United States of America. So se lea, o wele le afe maafe o video solo iai. Tangata mo le mau, o le video so tangata whai mai ala tu whato e senga ia Amerika. Ona o tala sa whaalongo I lātou ma lātou tau muli tai ai. So mai nei o lātou wa ai I le fale o loa ki kele le Walmart, le Costco, Sam's Club. O inisio lātou I lalo I Texas, pisi o le latasi o mataanga ngume na kasi lava. O le gas station, piko sidinga kele lo langi a koa ka o le pakis. O le pagis, pea ka whai ka o le gas station. Kusa o le service station lea fo le o kuaia e petrol po bensingi o ka awale. E o tai pei lava le paki e gasi o se mall a ko fo le kele. E o le mela na o e mao fai tangata o le tau o me ai le tau mo fie o le lau fofonga fie o tangata o le tūlanga o le lot of sosoani pe amana o misa sosoani tūlanga whapea. O le mela wava o le au ngā foila o mai tangata nei mai whafo malato wava ai malato whaia ni taunoanga mani mori mouse si ia I lunga ia le USA po Amerika mo martulanga o lo iai. O whai foi masa o onga foi nisi foi le toa tele o le atunu I Amerika. Those who do not appreciate living or born and live in this country. A mai sai la te wele nga ola I foi ngei le I alu e wakwa I whafoa ko o lako skeke po le a aiolo. No fo malalai. A lea wo whaai vai a kula tau fo I lea I whamtalanga tangata. Peila wo mo ke ia o sui e la tau ma fo e au noa ma le travel I nisi kumu e vavai. Mo whatai ta inga fo I lau tupu ai. Sa o mo walo serve to the United States Marine Corps mo luas fu mo tupu sanga. Luas fu tau sanga mana masina. O lau tala le sa o lato o whailo a inga I sa moa mo. E te tau no o tau whawhetai. I mea lo o tau mau I te tono o Samoa. I tau langa o tau mafa. I te ulanga o Sautonga. I te ulanga o le aise fia ai po se mea tangata fefeo ai solo ono o le aise mea moe ai le aise mea a wa wo I atunu sa o ai ai sa le sa iai a tau se manatu whapea. E le sa le tau se manatu e whapea se tūlanga e o I le mativo tangata olo I lunga fonga ele. Le taimi mo mua no wo Jakarta. It's Indonesia. Yeah. Sa o wa ai out of skirt o le town o Indonesia. Sa o wa ai se tūlanga. Ka kia le tūlanga o soifua o lo ola ina I neita ngata fe poku ko ai pe fierce full wafe isi neita mai o ngā lau ele fo I lea na o cardboard ma ngai whare ia fo I whakuku solo ma no fo ai mkau kia mele sa o latu mo whai aku I lo ainga ma tangata fo I si o no umalo o le mato ainga. I auto fia ma auto whaftai a leli. Ko kele I olo I kau kele o fe olo I fotono I atunu. Filipaina. Malaysia.
Singapore, one of the most cleanest city in the world. That's my personal feeling. Ai ole kai mila ve ke alu ese kua I kua mal city. Na sila rola I tu langa le pe ona uta wina tu fo le mativa sa o whapea ele whapea tu langa o mativa o ia I tangata soifua I lunga o whangai lele. E whapea nā mele tupu I nei I le World Cup. Wa ngā fo I leo mai o tangata mai whafu. Wa lātou au mai e lea nganga lea mwhai o lātou mori mau. E ukau sui e ma fo tangata lea who were born and raised up here in the United States and do not appreciate this country. Aole mea sili ona I le mori mau le toa tele o tangata lea lo I te tono Amerika. Le mea lava lea o lo tu tasi Amerika. O le tu langa o le sao le tonga o tangata. E mai sea foi tangata fai pisingisi la kou ke wa ai foi le whainga o pisingisi Amerika. O le a lava sina mea e ona maua I se tupe fo le whai pisinisi. Se foi fa la tona tala. E le ai ni regulation mangi vea e ta fiofia I fo I le alo alu I luma po le improving o le pisinisi o tangata o le private sector. I fai e lava ala tu o small business I le tūlanga nā mo le suenga fo I o le se leni mo le manuia le munai o ainga ma nuu ma tunu ma ai o halalai la tu ni Amerika. O se vaika ese nga ua mtau tia ai le matanga o fia o le World Cup nei. Sa ua vai I le tuidinga I Amerika le World Cup nei kai pei lava o le whainga o le lako o le Super Bowl Amerika o le Super Bowl le suenga siampingi o le football fa Amerika. I le opening games o le o ka alonga nge I stadium nge kosfuru mongupu wafe. E usu le fii o le atunu lea ma fola le lato fua o le lato tanga vai e uu tangate o le keleo le fua le pekusa o le afo le football o le malai football o le malai soka le fua e whapena fo le fua Amerika e whapena fo o le isi mea ua e whai ai fo I ma flyover o le taimi lava e usu ele vi o Amerika. Pai ui foloa ai felelei mai loa ia vaa le milikeli po le Air Force Amerika. Ese lato inga vaa lele lo faa ngai lunga I venue ese se tasi o PRCL sa felelei ai helicopters bingis Hawk Skyhawk helicopters o leo o I foi o isi venue sa felelei P2 bombers o isi venue felelei ai F-35s o valele nei of the newest technology kong Amerika F-35 ma F-22 Falcon and the Eagle o kia le pay al Super Bowl. So in other words Kols ful mon kupu la whaingo venue. Kols ful mon kupu Super Bowl I le aso e kasi sa whātau no ua I nei mea. Pa mai leo se tasi o tala tu stala mai o Britannia. E mawhai I ngei Amerika o ngā host le World Cup, Soccer World Cup, ma le Olympic Game I le kaimi la vai kasi. Ai sea, ono se lau mon tupu stadium ke kele fits anywhere from 80,000 or 60,000 ono sulu afe anga I lunga se lau mon tupu afe I tangata.
Kelo tangata nga mai ngai pawan me la ke me sala tu fio mai e mo ma wina tala lo la tu fa lo ai tu langa le ai America aya kwa su ya le la tu ai a tele o la tu faya la tu mo mau faya la tu fa to senga mai lunga on me sa fa lo mo la tu o tu tu no fale ai nga mai se lava nai ma tu tangata ya Mexico tele o la tu fale ai nga nei ya yo tele fale ai nga nei me foi o appetizer malona faila o kole o no tau mafa. Ia ngorore alongi dinner rolls, bongi chips, bongi lava me fa pena watua. Ia e waku ilu maolisi a wanga mai o Scotland a fen mai oh we never ordered that. Ia fa ia kuia ia si waiters. It's okay, it's on the table. No no winga. La I for mena fa kali la ko main order le there. But that's how it is. E fa pe nga ia tu langa le i fale ainga a tangata i tono lavo le nei malo. O se ao nga sili na o na mata mo fie e le ngata mo i lato o e malanga mai a e moise fo i tangata lavo na whananau ma feola ma sikisingi o le nei atunu. O le si mea sili o na moli mawina tangata o le patriotic o kangaka Amerika le kai miusu o le lako fua. O mai se tasi ali isma mai o le mea silma na ia ke le ngofia le Amerika a fai sa failo pulo usu ral fua wa ese pulo tu le pulo lungo i furona fatfata le tuta o ngavale ia ai usu. But the whole stadium o Amerika o mai e pe pese umaili i le fua pe kanga al faidi pe yeista ngata lo suina se pese tulanga ai fa pe na foila ia tunu lava i roi ne pe ano fati o te maof le i ai se stadium o ke le o ai aku iai e le o kongu sai mai i se kaalonga e makua kau kia le mele no winga e kau mai o le si pe o tala se tasi foi ali sa fai mai o le si o le lima kau sanga le kia se ape au isi vanga amaka mai le last World Cup nga le pawa na whenga luenga wha apoko ina ia o kau o Amerika whai ai e fia o mai nei Amerika. Ia o le tala na winga le World Cup i le mea o loo iai nei le tūlanga me te tūlanga wha pena. Ai se o tu atu ina singa o tonga lea e tu sai fo i ma au no te iloa o mea le pe watua i fo i lele kaika wha mtalanga fo i lele pe o ona ele se kako au mai sa moa. Ia, ne ngata fo i lea. O le awa New Zealand, o le awa Australia, ia ma le awa le USA. Io nisi foi la to lo no foi tono siapani ma le au foi a siapani foi le pe tato te va ai foi le tulanga i. Ile tulanga o le group D sa ia America. Na manu malo ia they come first. United States US came first in the group D le sa ia America. I Safaya inga ya Turkey, although they lost to Turkey, o Turkey being a luanga pala ai fo isi a o le group le a o lato ia o lo le la o move la ko i le lesi round of 32 le course full lua ia au ia la le wa move ai le ve le United States le si la ta longa le United States le ia la ka alo ma Bosnia and Herzegovina ki lupa kasia le ngo le ko le pe sui ngo pe anga ia you lai le so mo o Bosnia o ia i o le latu ta longa le o le soka ai
a foi le te tau ia Amerika ona la ko underestimate pe va ai mawalalo fo ia Bosnia man lato le ngata i tala vou ma rosi le au lea a lo se au for sawa they got the speed, they're fast. Now they have already surprised a lot of people in this tournament after qualifying as one of the best third place team. Knowing our third place team, Bosnia, the United States. If Team USA wins, then they're gonna move to the 16 round team. 16 team. Knowing o le si fika winga le la fika ya mata baso ne. Taeao airport la so sa e por so fo. O le si fika winga le la amaka le 32. E o mai for le so nga ya ko e foi le au is full on. E fa pe na la o nga alu le thing on knockout round le wa. And more termine, just go with a one game at a time. Every mistake matters. I kalo ngay Australia, siyo Australia siyo kauli also foi lo ka fia se Australia le wa le la ko coach leo Popovino look down yo le ile a foi ile awa Amerika sa failanga tala malana kapiteni yo le awa Australia ingo kula ka alma Amerika ile ele se me o ya yo Amerika la ko golden generation me ngai le o lo foi ka ngaka le winga le ka golden generation mal la ko golden generation la Africa. It's very simple and so easy that they will just walk over the United States. Ya la minute to naman malo ya the United States, ya America, ya Australia. Yeah, as they call them, the soccer rules, they're moving on. La fo wa ula to ilunga le vanga to sulua. They play Paraguay to a scoreless draw. Nga pa uwese may malfay inga for America. But sometimes at least soccer wins championship. Australia defeated well enough to finish second in the group and now advances to the knockout stage for only the third time in its history. O le whakoroi lea ngā o ia Australia I lunga knockout round. Knowing yo le Australia le ye level no asi tatu no from tapua yo ko umanga I Australia tapua fa le mo to out. The opponents depends on the final group G standings, but whoever they draw, every game from here on out is simple. You know, winga ele ilo komu po ile au ka aluma Australia ile talonga le la asoai. But whoever they play against, whoever wins, yeah, either win or go home. Oh yeah, por el fellow right fang America makamaka the rest of the tournament. Good luck, Australia. New Zealand, I was tato malo for Australia or New Zealand. They still have hopes. The All Whites have a huge match against Belgium. Yeah, come kekele foliga. Belgium was kasi foi ato ilo kai kala kusa fa New Zealand. Okay, those in New Zealand sometimes they're very good soccer team. It's probably the toughest opponent they've seen all tournament. Yo, masalo se au le ta aloma la ta alone New Zealand se auxilio na e malo se na se sia un ka almo New Zealand. To guarantee advancement, they need to beat Belgium, while hoping results elsewhere go their way. Although there's also still a path through the best third place standings. Fa foi mo na ko third place ile round lo fainge. You will move foi la ko le 32 round.
If they pull it off, it would be one of the biggest upsets of the World Cup. So good luck to all of our Kiwi uh, viewers. Ili tatou au ale All White mai New Zealand. Aotearoa. O te rei loa po le atu langa au nei i olo fai foi pekpekinga fo ia I Kongo Las Vegas ma mafa lava pekpetinga ia lo iai. Iai ta alonga sa o mata mata. O te rei I vaia se ka alonga lai fo lili langa I leisek. Ele I anga whapea whaingi I ngei Utah masalo ke alu ia pe whai fo I anga whapea whai Nevada I Las Vegas ia. Vai ngofi. Kaulaka mai. That's a 5-hour drive away. A foi ele ma le pe alo le ia se no ke makamaka live I or TV la vale makamaka toi I talonga I lo fa solo nei. O talonga nei o mai fa tasele la langi tu langa la vala to fina wa inga I tu langa fa ngata. O le awala malo. Ia le afona o le afa pe on fa mani. I tatou tele se kula. I'd like to read something I whapeka ka pe fia kupe e o maua I lea ta longa whapea a le a foile. Le ia vai la tatou le kelo le kupe alu nei. Te loa se whare maka lango whale le whalwai. Kei mile na se uni uningo au 2.5 million e maua le au ngale Saul tournament. O le group stage, pe a whapea o lewe ke kongo o le group stage la ko 10 milionga ale au e kasi. Ma o I lunga le round leo le 32, le laso so ngei. E maua le 11 million per team. No winga po le ape ke kalo ke whai inga awa e maua le su kasi milionga. No winga. Pe ila le awa Amerika le was hao lunga. Ma Australia ya. Le was hao lunga. Ia o makinga o maua le 11 million sa usape whai inga. Round of 16, more $15 million per team. Ia ngoro le quarter final. E ka isfuluiva milionga pe aka alo o le quarter final. Ao le unga ato, if you come fourth, e moa to au le luasul fiku milionga. If you come third, 29 million por luasfuluiva miliona ta la. O lea kauke kalango I kupe fa Amerika. If you come second, Moel to au ia le kosu kolu 33 million, tosu tolu million. And if you win the championship, it's $50 billion. Limas million Moel au manuia. O powerhouse lang I lo ke vai lava iai. O Argentina, Brazil, Netherlands, Norway. I think Great Britain's not that bad. I make a koi lungo le 32. Oh, now te leo mai lo tonu pa o Portugal o la wa piki pe a saulau pe a wha pe o Portugal e mang malo le kawanga nge ili ta wanga nei ale World Cup le nei a whalong longo wha pe a ia o le final World Cup or final international games ia game lea ale
li tau o foi leo Cristiano Ronaldo leo Portugal sa mata lua la to ta longa sa mata ai ya malo mo fo ya foi o au la ia la iki le ia Senegal Uruguay mai South America oi foi o sepangi o au na sili o no fio mata ai foi lea awa on Norway lesi au Netherlands lesi au losi kele le ia anga they got a draw with Japan kai lua ia la kokos e ma ngai au ngai ki fia makamaka I lava no the real underdogs going up if I penga fole au Amerika la ko because there are underdogs wa ka longa la ko le ia Amerika maua se kulanga fole le Amerika I lungo le ta fo o yo makwa se lau percent al tu langa na iai ma atona pe ni si o to fai ona ko mengi mai ma tatano mai ai mai po le ka mai po yeah write down who you really favorite to win this tournament ala foi so fina ngalo ala foi so mana to sai foi mali nei fa nga tama tawanga lo fai nei then again please love like share comment and please subscribe ilitatu blokolang yeah, ngā te relo subscribe mai ina ia whapea o na whaarolo I pel ka koa luma mo ko anga fo e tui nā tuai. Ia, tala anga fo e melo tutupuli nei tūli. O le hemisphere, Ia, wa umatu tato talanoanga la le World Cup. Ai, pe ano whai atu, na o mia lava ro tau so soni tau tatanoa mai ni comments e tuina mai. E winga le World Cup mo meo fo o tau whai tau mo tau matamata hei. I le vaiaso nei, nea kalako ngafi. Na oso ai angi mafui e te tele lava se lua I te tonu o le tonu o leo Venezuela down in South America. Tusa ma le 7.5 ma le 7.2 and they went back to back. Whamai kai kors pumingo ke le vao, o lesi earthquake ma lesi mafui vao mafui e lua taimi nei lai lava e whaasolo lava le kamwhai inga ia la tō lo tānu mia ai I whare kikele ia o wha tama ia ma ua iai le ua tusa woku luonga le whaitau ngulwira wai se lauto sulu o na tangata umani liu a lele kai o nga uma o nga ona langa atoa le ruin leo mafui no inga o le whamtalanga la e sau ova kulunga se lau a whetangata lo misi ia a whapena mai la whamtalanga no inga paftai ile atua pe a whai ai langa tu pe a lo feola inisio I lato ia o ni fisi fo I lato o te iloa foi ia o whatama ia fo lo lato soifo I lea whala lave tele le I nofo vale Amerika o ana nafi na wina tuai the medical teams le ngata fo I lea o search equipment ma team search teams fo I ma meo masingi tele e ongo whao ngai fo ia I le recover inga o tangata lo o tānu mia I nei fale ua whaatama ia I le nei fale velave rescue crews have been searching damaged building while casualty numbers continue to change as more information comes in because this is still developing. Official numbers may rise or change over the coming days. Ia pe ano whai atua I le tūlanga na.
If you have family anywhere in that region, our thoughts are with you. Natural disaster don't care about politics. Sa o lei a. Wale ai ase a o ngā o mai ngā luenga mana le tuai. Tangata mo na tula. Matua i tau tia le ai lava le whaile mo ngas tangata. Mai tau te tuina tu pea fo i a tātou tau sanga mo le. Al tūlanga fo i o le o pongi fo i o le tūlanga o whale nganga. Pea whape e nisi fo i tū te mata i ar ngā fo po i Neo Amerika. E si ainga Venezuela lele mau te toa o i koru whale aku o. Ia, e le se tū tata nofo e na pō po le ase. Pe e se mea o. Ia, e le i mai longa o na mai se tali wa o me e le i na yo la to a inga fo ia fa mai although la to a inga mamau e se mare area leo lo ia ai tausia ia fa peo na mo se unga lei o wa I think that's the wrong thing to say because there's already been a damage to it, but I might say la to lo so I fu pea lo tanu mia I la lo ngi rebels in I am fire to fasawina o bafui nei ile around Mecca or a ring of fire kung specific area no knowing ole le ngobai ole me ka o kanaka sa ingi kisi le mel ring of fire I mafui nei le Pacific ako no knowing pe fa peto sifia me Alaska I dungo le north sawanga ila le California pa milo ko ila lo South America luako anga I kung Pacifica ako o also ko losi ko I Australia lui fonga o Asia I Asia I sia pangim tu lang fa pena pa fonga fala I el bele I earthquake I lang I le aso tas Venezuela 7.5 mekat le afo le magnitude 7.5 magnitude le afo le malosi 7.2 lesi they were 30 minutes apart il kaimi Amerika le sa kuzelia il aso full fa 5:05 p.m. o isia pangi 6.9 kung le ai ka o I wate afo le lima 5:30 p.m. ma le 5.6 I kongi Amerika I Willis, California I le 5:05 p.m. Si tanga ila ia I lera you se tolus fulu minute le va foile le avelesi a pes fulu limingo ke le va if ma fu ie kong surrounding le ring make out the ring of fire le pe no tau o le mela na lo ia nei le nei vai teni o le tau tia le mea o ia le larolangi tu sai foi mo nei mea o tupu mai I le natural disaster ma fui o asio sio pea na utuina te foi le episode talu ai lo mafatia foi Amerika Texas Louisiana Mississippi I meu asio malolonga o matautia whapenga foi California I le LA area o mea malava nei o tupu solo e le whapela no nei Amerika tele foi la faina la ke vai a koe foi I sia tunu I Asia whapea foi I Europa o nei Amerika fia tano mai tulanga whapolkiki Amerika I al tulanga namandala o iai
Kia lava. I'm so glad that the World Cup comes over here, and it looks like everyone that from the foreign countries le wo mai ya kung ifafu. Fia le ai mase me o whailoa mai ai o le peki ai se fia o se si ne Amerika. I tangata Amerika la ngofo mwa fo i mea i tūlanga whapo kiki alo ia le tautia tele. Foreign policy is also staying in the spotlight after recent tensions involving Iran and ongoing debates over American role overseas. Masalo le pola sa no tuinato leo se ripoti whapitoa lava. Tusana o le aso mafua na I la auto I tu o le hemisphere I New Zealand ma Australia. Ma tunu manai tu winga le taua I Iran. Whether you lean left, in ngela Ameriko pese your terms ye whaongai, or the left ma the right, or whether you lean right, these decisions affect all of us. They affect our economy, our military, and America's place in the world. O le tūlangalanga o lo iai. Ai mo le taimi nei, o lo iai se tūlanga fo'i o le whaaloa luina pe I luma o le tau mo whainga a Amerika ina ia sai o ono sulu aso a. Le kau ele whai sis whai. O le aso la po aso talas kua ngafi. Na whapea o nga koe whai ai Iran le lako blockade foi le Hormuz Strait. Ia pola vai nuu le Hormuz. Ma wakul fasal launga I waa mai ko kongo le. O le Persian Gulf. So se kai me pasi mai la ko ai le vakunga se whakanganga ia I la veko. O nga whanga ele la waanga le se tasi o waa o loa. Le mautino le a leo te whaalongo atu whapeo le waa lea belongs to India. Le vasua u lea. Ia whapea nga hit le starboard side o le waa. Ia pole tuta matau o le waa. E le isisi na maliu ai. E le oiloa telefoi a thumba peo e whaina le waa alo alu pe le waa. Ia respond lo Amerika ana po ia waku I lo fo ia I no whanga ia lo mate ia lea lo sawa ia I tūlanga lea a Iran. Fo ia leo le bena leo lo ia nei. E ala no whai atu se whatu le tato reporti tūlanga lea il tawe Iran o Isala enu ma Amerika. Ona e te lea leve leo lo ia nei. Ona Wai ono sfulu aso le nei tam whaila Amerika ia whai pele ono sfulu aso. I respond lava la ko pe a yengi me wha pe e a fo I whale kongu mai ia Iran. It's the same thing with Israel. Ia Israel. Le whai le ceasefire po le wha taimi wha maluina o le koe yengi whanga papa. Ai o le kaimi ai ku I whaangai e a se atunu o ia Iran I pomu I Israel. O langa anga proxies le Hezbollah ma le sivaenga. Le Hezbollah I Kongo Lebanon. Kalapulava ia Israel la ko respond foi la ko ma al mea lava na leo o lo ia nei. Ia o tato tarnanga na nei po whamal mole. Love, like, share, and please comment, and most important of all, subscribe. My maupe ana tusa le fo ingo tangata view tatu prokala molato and find subscribe. No, na ila mama anga ile always say link. Stupid. Just click on subscribe and that's all. And say vanga nai wa fai aku e ko kongi se fia. Then that's where I say, hey, that's up to you. Ele mga o spend ko pe for belo te mana o evo igisi kulang o pena.
although I spent money on some of my friends' uh, podcast, I used to say more for mai leo te langolango ina fo ia la tu polokalam. E te le tau ina la tu tuafa. Ai la tu umana leo o lo ulangolango ina fo ma tutongi heile le kile la por ka won ngase linga do se mete le fo do se le ni te le fo ala o tu ina tuai ia le so swani fo e pe ona tu ina mai fo le YouTube. Ai moltaimine ia manuia de whasapsaunga for the weekend, manuia sa pati le aso taeao le nai tu o le nu. Ia ai ola perisi o mātou neiva i tu vai vai. This is Ene Orto, host of the Island I Iron, a veteran stake. So ifua, manuia, and semper fi.